Kako komentarišete navode da niste prava opozicija i da sarađujete sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom? Apsolutno nikakve saradnje nema između mene i Vučića. Tu izmišljaju razne stvari, te Vučić me plaća, te sad neki obilaze naše simpatizere da ih ubeđuju da glasaju za Vučića, jer ja sam se dogovorio sa Vučićem kad on bude izabran za predsjednika da ću ja biti premijer. I takve nebuloze. Toga ima na sve strane. To je oblik specijalnog psihološkog rata koji provode ovde vrlo školovani ljudi, školovani na zapadu. I oni pokušavaju uneti pometnju u biračko telo. To su sve apsolutne laži. Ako je iko ozbiljno u javnosti i u Narodnoj skupštini kritikovao Vučića, onda sam to ja radio. I uvek argumentovano. Ja ne spadam u one koji mu psuju majku i vređaju porodicu i tako dalje. Ja lepo argumentovano, pre svega u ekonomskoj sferi, u spoljnopolitičkoj sferi. Pazite, ja sam sprečio da se Amerikancima bud zašto preda Smederevska železara. Zatekao sam Vučića kako vodi kampanju da je to nešto najvažnije za Srbiju. Američki ambasador Kirby je u tome učestvovao. Pa sam držao 3 konferencije za štampu, upozorio kako se krađi radi i vlada je morala da odustane. U ekonomskoj sferi sam protiv smanjivanja plata i penzija. Kritikujem ga što ne ukida finansiranje nevladinih organizacija, što ne ukida skoro 200 državnih agencija da ih svede na svega 10-ak i tako dalje. U socijalnoj sferi također. Mnoge sam njegove ministre čerupao prosto na konferencijama za štampu i u Narodnoj skupštini. Ako ga iko dakle kritikuje, ja to radim. Ali ne mogu ja, kritikujući Vučića, rušiti državu. I tamo gde on neke poteze ispravno napravi, ja ih moram podržati. Ja mu dajem priznanje što nije zaveo sankcije Rusiji, a bio je pod pritiskom da to učini. I to pod pritiskom onih koji su svojevremeno naprednjake doveli na vlast, otpisujući Borisa Tadića kao istređen limun. Podržavam i ovo što je bio u Rusiji. Možda to sad kvari meni šanse na izborima. Možda može to da deluje na smanjenje broja glasa, mada ne verujem, mislim da narod sve to razume. Ali meni je drago što je napravio još jedan korak u približavanju Rusiji. Ali ja bih pravio mnogo krupnije korake i mnogo češće. Ja bih krenuo u savez sa Rusijom, u integraciju, u Carinsku uniju, u sve oblike integracija koje Rusi provode na istoku Evrope i u Aziji. Šta bi to značilo i u za vojni Srbiju? savez sa Rusijom. To bi značilo da bi imali ogromno jedno tržište na kome se sva naša roba može plasirati, da bismo mogli sve ruske sirovine da dobijamo po ceni po kojoj se prodaju u Rusiji. I naftu, i gas, i sve. Integracija s Rusijom znači kolika je cena nafte i gasa u Moskvi, tolika i u Srbiji. Toliki oblik integracije. I zatim vojne baze ruske na području Balkana. Rusija je došla na Balkan. Nju više sa Balkana niko ne može oterati. Ali mi treba da joj pomognemo da se što pre učvrsti i da bude što jača. Jer braneći nas, Rusija brani sebe. Braneći sebe, Rusija brani nas. Mi imamo zajedničke neprijatelje.